Unesikhathi Hey, ngubiyela onento zakhe leyo londi. Hayi angakhuluma kakhulu ingoma kazo namhlanje akuzoba high khapha abuyele emva bangenamoto akho umuntu agibela ibhasi ngikhona. Mfethu. Ngiyafisa nje ukubeka abantu esithombeni mfethu. Ngoba abantu bakwazi ngequality. Quality into zakho nento ezigqokayo quality. Kwesikhathi uzusho ukuthi hayi leli kepesi engigqokile leli. Hayi khuleka. Isibhuzazana leso. Ungathi isibhuzazana ngale bese uthola leli kepesi leli. So ngafuna uqala nje ekhanda usikhiphele phansi ukuthi masikhuluma ngoquality sikhuluma ngobani? Uhlobe kanjani namhlanje? Sanibonani. Wonke umuntu olalele njengamanje. Ngithema ngifaka ipost ethi ngizobe ngisoKhozi ngicabanga ukuthi vele ukuthi ngiyenza iqala ku-UK yaphezulu ngoba nempahla engigqoka vele iqala ku-1000 yaphezulu. Ha mina uma ngigqoka ngigqoka 1000 noma ngihleka nge-1000 akuyona igift le ngiyifaka emazinyweni ama-platinum. So ngubiyela ngisolundu quality ngiyabonga kakhulu ithuba engilitholile ukuthi ngibe soKhozi FM nje manje ngigqoke impahla engaba zimbuzi ezu-19 bangathiwa ngoba angithi ikepisi le replay leke ngigqokile ukuthi manje umsakazo uyinkinga ufana no free mood abantu abangiboni ngizoba live kwi-iPhone nje same time ikepisi le replay le angidayisa impahla ngeze ngikwazi ukubiza amagama ikepisi lu-3000 angidlana Hey madoda kube sikiba sebalance shaka sine price yaso ijacket ye-5 ine price yayo ubrand uthi une price yayo bese kuba ke uthi ke ulokhu washwe njalo after 2 days ngoba kube nesibomvu ngapha koThekwini namajuba yabheda lokho ebhubhuza uduma ngase nje ngixegisa phansi ngaphambanisa ama-arbiter uyazi yena la ema-arbiteni amatha e-Range Rover kwathenga straight kuzothiwa ngibheda kunje emhlabeni Isicathulo esiyelo nesibomvu ama-arbiter lezi zicathulo lezi zigqokwa yithini obabiyela Hey sibiyelo ngendlephu la yakutshela wena sakazeni kuKhozi FM isikhathi emzuzu ishumi shala phaka ihora leshumi nobuvo akayedwa ke uhamba noZanini angazi uthi kanganani ukuze uthi kodwa siqhathe noZanini mfethu uwethu angibanga nakho but ngithema ngizusisa umdonse ngitshela ukuthi kuzoba noZanini vele anginayi competitor ke emajongweni ngilambele nje umuntu engaqhathaniswa naye kodwa ke abayeza abafana ngiyamthanda umuntu ozama impilo yankaka ngoba nje angithi mina umuntu omdala mina ngathi ngisuka ekhaya kwakufonelwa nema-hostel okuthiwa khona umfana ozophatha ke ngengezo manje emadrobheni mina bengishaya umfana ngengezo ngila eThekwini kuvuvuka umuntu osegoli hayi ulalela njengamanje uZanini akekho la studio simbamba ngocingo kodwa usendleleni uza la bafo amatekisi ahlupha shoti Hey Zanini Sawubona mfethu ngani? Ngiyaphila mfethu uyaphila Hayi ngabusuzile mfethu. Mfethu BK emsakazeni kuKhozi FM uhlelo sigiya ngengoma kulelo hour lekhethelo ngomunye abantu abakhethiwe ukuthi umele ube la mfethu siyathi ngidonze ngocingo ngoba siyabona ukuthi mesikulinda hayi kuzohamba kuzosekonakala kakhulu Ukuba busy mfethu mina ngisoyo ngisemanzini ngasifanga isikhathi angikwazi ukugeza kakodwa. Ya manje ngisho kwesithathu ngigeza. Kuloko kusiza ugeze kathathu Ngisho kwesithathu manje lokho okusho ukuthi inkosi yalindwa kufuze ngilinde ngiyaxolisa nje ukuthi ngibe late. Okay. Cha mfethu siyandazendeke isimo sakho hayi ukuthi ube late ngoba nakho inkinga ube nesimo sokugeza awugezi kanye awugezi kabili usugeze kathathu kulukile mfethu kodwa uza la studio njengamanje Ya ngifendele neza la studio manje ya manje akuphela nje isikhathi esana noma mina phambala ngizobe sokuthuthuzela isimangifela Okay asigijimeni sihambe nayo emsakazweni kuKhozi FM soqala ngoquality ngoba ula e-studio bese siza kuwena quality mfethu siqala usinike ingoma yakho number 5 uzasha athi ngimthini vele manje kukhona thina ke ogeza kawu9 phali ngulube shoti kade wagcina angivele nje ngiqale nje ngithi nje qhungu ngebhova umgqumeni ngithinte ingoma ethi sakhala kamnandi sakhala kamnandi usempini yase-Ukraine engasazi thina shugaxa ngithe abantu abaconnect efonini yami abafuni bala bese uthi number 2 wakho bo uyamazi ukuthi umuntu mayefika uba njani azidlani ujiva yethu uyamazi ukuthi unjani uyamazi mafika izolo uyayibeka njeaqhuma esihlalweni sami
Evesihlalweni sami. Iwe madoda yeba ke. Umfana sina weekend Ubani lo ngikajana ubani lo ubani owabala umfana lo. La abana bazoya ngibazi. Ngazi abantu abadumile. Ubumfonele phone kamama wakhe umtholi kweyakhe. Akasho lutho akufuze ukuthi ngize ngiye emasekenini ukuze ngibone ukuthi wenzakala. Njengamanje bafowethu angikho la. Zonke impahla ngigqole nqena ukuyibiza ke mina ngoba angena loyo muntu loyo umlandeli wami useyibizile zakhe lezi zakhe Small Street. Kulungile. Ngikumjikjela njengamanje manginawe sehla nje ngoholoko manginawe ngizothandweni la ngikhona. Mina kanti yakwethu ngibanga mina umfana noka ake at least manga ethe ukuthi athola okungcono namhlanje noko siyambongela. Ujabule yafa into evela bekayithandazela le ukuthi afana sondele kithi hayi kulungile siyambongela umfana omncane. Kulungile siyambongela umfana omncane. Bafethu inkosi ithela umusa siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu noma ku obvious khona kodwa kuyangijabulisa.